asem tietia ne say me ne be ma na ewo ye ono ndi Kennedy no yeti hwa na akola no me na wa di aware asem be menim wo hia no wa hefa ewo wa ho a wa ono so e wala ni o ye dagati ni o so ye die ni wo so ye dagati me de me wala ni o ye wala o ye dagati ni yo nti ehye o di aware ye di aware asem ba ye bet me papa mu o ma ampene so ba akola no ba ye ada na papa mo ampene so o ye Christian nti na o so ye kramuni ampene so okay nti yeti ye ho ase na owo different districts ye ne djuma enam so me wa honom ewa ne maame ene ne papa fie ane akola no nti na asam no na enye otiti me ansem bebre so me ka sha me ho say if you am timu me papa say me papa me fie fo nyina mo ampene so om say me free honom sa man free honom a de say asam bia to me a om fa ho but and some so odi ye me no I have to advise myself and me fa me ba no call e de ben sem na no wode ya wade na no wode tete wo masem e masem na edoso me kura de no fa me yehwe bi okay and me fa me ba no call na wonya ndru fa 2 years kura na me no call me commit na me ma me panyini ho me ma me ne sister panyini me kwatena ne nchen e wo hefa e wo ho a okay na efie no kura na enwa bia nti me ho na akola na onya 5 years me ne akola no ti e wo honom no won frɛ me da say akola no ne ho te sen ba me nkasa yesika odi maye e bosome odi 30 cedi na ebreye sen 30 cedis oye adwuma ben satam no oye adwuma Ghana Post yes and abosome sen 30 cedis 30 cedis esa akra na nya sen ye nhwe se bia na satam na 13 years me won it is satam be 7 years ago 30 cedis a month 30 cedis okay. na ya onu kra emba ebedru 5-6 months no one fambre but me nkasa because me so me na me yedwuma kakra na me di akola na ye me ba so me kasa me nhwe na ye me amasem da chinti me go so na me hwe akola tali of enya bibia na ode mayen but me complain ena anya me ye madom na me so me sa anya ebe ma foforo ena me ware ye nti me fa anya se na me wo ye omo ye me operation ana me ba fie ebedi na nsa bi na me ma me ka se me ma so wo krase o se me nkwa me ti anya nti operation ni de me mbra fie no mbe mo hwe me kakra ena me koye ba akola ne de na owo me ma me panyin ho na okọ school no akola no kra omo pam no o di school fees ye di be say 5 to 6 months won tua ne school fees ana omo pam akola no da de na me wo fia na me kunu frɛ me say akola na ba no nchen yo me say adan o say okọ school omo pam no school fees nti ana me say yo enya hwe and the on fa ono me sra na on fa akola no mbrɛ me say meka say meja no wo ho no ma na me ni ho nti na ode ba ni nam na asambo ne akoka no nti on fa no mbrɛ me ana ode ne bae ode ne bae na me frɛ ne ma me ka kyerɛ no ba ye wo no ma na ne ma me frɛ me say Saturday na December on be di Christmas o si akola no pese on be fa no na on be di Christmas be ma ne maame no okay me so me tam na me wo me ne omno na ye free ba be ma no kra na be ma no nko ana me ne nye free ba ne sister ne bibia me ne omo ya ye free okay nti ana ne maame kai o ka sa no man fa no say bia na me say oh ye say akola no de o mo am so mo ba obeti aba fa no nti obe fa akola no be say 24th ana obe fa akola no koye ode no koye no ba me si me ana me ka sha ma me say me ba no o koye no nti me nso man me ni nka biem nti me kofie ana say de me ho eden ana say o me kakra me kwa manage ana me de koye 1st January 2017 ana me wo na ne ma me frɛ me say odi akola ne baaye no ne papa so baaye o free sa time na o breakum o say o no so free breakum baaye say obodi Christmas nti odi Christmas we na o sa call back no na akola no su say ono so be kobi nti ode ne kɔ ma me ne sesen o si ni papa baaye say ono so be di Christmas o pena na ono ne wo ye no ono so baaye fie say obedi Christmas nti omo di Christmas we na o kɔ no
na akola no o su se ono so be ko bi nti o de no ko ana me say ma ade na waye me say nti mo plan say mo ba baji akola no ade ti na wan kan kire me say Fadila akola no ye ba baji akola no eye mo amoba me so me ba kamuka sa enya hwe sa akola no wanya 7 years mo betimi afa no that day me sun ya ana me say me times goes on na me advise myself me see me ye dan ya akola no ko wanya akodro mo ho awie nte mo nche awie nte ye ma me krokra me ho nti me na so me friend na boy no onfa o friend be ma na wa be fa oba no kona enti what say wa ba be fa kwada ne ko no edi sen ansa na wo friend no that day na me friend no wa mpeke wo ko nim say so peke a asem na me ka a kire no ne ho nto no na wa se no nso no edi sen ansa no wo bo amane ne ba ne be fa January no no call e ofre 1st January no na o so de na kwa di sen na sen man sa that dan de man be sa no that de na mo call no man be sa no wa se no wo number pasha o mi number ena be ma ne de ne ko no wan frɛ wa am wa amane wa frɛ man bo ame wa anka bibia enkyerɛ me ena mo de ne call nti me friend na onfa da krom na me frɛ wa anfa call no ena o sa frɛ ne ma me back say wa hu me score ba onim adekronti a me frɛ no na am ne say obisa ne say na wodi oni obia wo aba be fa akola na wodi akola na sese di akola no wo nkyɛn o ma me frɛ adenti na wa anfa call no enhu asɛm ti a o frɛ em say o ka sa hye no no ana o frɛ me o call it back ana me pick ye ana me chia ye ana me say oh me frɛ say akola ne benwa fa phone no ma no na me ne nkasa na me chia no o say na what say akola no yare ana ana o frɛ me say obisa say ana o frɛ me ana me say what is akola no yare ana wo frɛ no ebisa sa ne ho te sen nti onyale nti men frɛ ana me say asɛm bi na wo ka kyerɛ me wa baba fa akola na akɔ ma nka hwe fa phone so ma no na me ne nkasa o asɛm we na baba ka kyerɛ me ana me ne saa de ne de me ka bi kyerɛ no ana o ka kyerɛ me say ma me frɛ no biem ana me say oboa call de me ye da as far as akola no wo nkyɛn de me a me ba mama ye me operation 9 months no de me frɛ o de bia o see you what say up to now we blocking me MTN line wa block your number by me MTN line but wa Vodafone line they were blocking so say me be frɛ me the Vodafone line na frɛ no say okay I go sit down na me frɛ na onfa nti say there last year na me was school mu Kintampo and na me frɛ no me the Vodafone line na frɛ ye and no say onimo and no fire and na me chia no that didn't dey oji so kama and me say oh we didn't dey mu a sakola no benwa fa phone no ma no na me ne nkas na me chia no o si ono de oni fi o wa abonten and me say na obetimi akọ inside kakra na o the phone na ama no o si o de bi mi wo no ho abia mi wo no ho embe fie kra and me see you mate ba odru fie a me straw fa phone no ma no na me chia akola no o si you what up to date this August me sa friend no o sa fai and me say akola no omo ho tseng o si omo ho ye na junior ho tseng o si ne ho ye na oben na fa phone no ma no o si de bi me mbe no me wo baby a me nyonko fie me si yo odru fie a fa phone no ma na me no kasa up to now asa onye ndru fie 7 good years wa baba fa me ba e de koma wo yire me be ka ne ma me say me nya abotre akola mu nku abola akola ho mu ya akola no be frim ne ma me ne sesen sa na ya oka wo sesen o mu nku akola ho oku a ebia akola no be frim o de sa me be ka ya na mu kro mamamle ne chira na sa mo akola ho ya na akola ne wu o mu daga te fo no kra say mu wale na say say o mu an wale a be ma na obefa be wale wo no akola ne ya be ma na de okay ba ye muslim nti wanya wo ho ade wantwia bibia ma papa ena wo be fa akwada ne ko how many years efie sen 7 good years 7 years ni 7 years mean na what to ada mo bi so pese wo hwa akwada no na me friend na onfa ebi wo ho a wo se ya wo fa what bi sa ne say me pese me be hwa akwada no da there be on question de man be sa no da na adenti na wa mi sa ne da se wo ba
akwatena beba abefa oba akwatena baby we bia phone so na e bia on pese wo ne wo beka se bia o hwe se obetu anamo aba se me ba besra me ba no wa anya sa de ni bi da man ye that don't dey man ye because me me catch me ho se e bia se pese me kwa o ma me kwan ana se me mekwa koduru honom no on ma me address a me de beba honom obi sa ne pen se me pese bi ede me ba be hwe me ba no dabi on de man bisa no anti wuntimi mfa wadwen so se bia nka wo kwa nka o ma wunhu no nti wa mi sa de a man bisa no okay yeah man bisa no okay enti se akọ 7 years ni wani hu ba ne da dabi okọ no wadi sen what no ya 7 years ena wasa akonya 7 years aka hu wa wale foforo wa wale ena ode akwala na ma no ni be kan ni ma me se ma me no ho a o wo no ma me no o hwe ne yie na adenti na me prepare me ho and I'm see what mama be ma ne mama na kansa me ya se oba foforo na ehwe oba ne yie mama nkasa enti adenti na wo pepele wo se o mo hwe akwala no de abre me na adenti na me yes and I'm say na me hu me ba be wo akwala no mama ne ti na me wo na sama nti mintina ho ya mintina ho na akwala no so wo honom da kro obunyina na obesa me questions ena de ma ye ni nti o hwe me ba Mrs. Ono de debi ntimi yesa se de ma nya sori de ma sori se wa sori de ma sori wa sori wo kwan be so na media na aba hari de minim se mbotimi abu am ma ye bi pen mo ye bi da enti na media enti wa ho no ta hwe adwumadi ahodo ya sompa nkomo minim kuno no wa na ehwe oh okay ene asampe nipa ye hwe pa ma ya de enti wo ba no kuno no de asam na okan ono de we gentle me ka me de asam ne tu nanim so ono ada ba kon de onya gentle okay we dey gentle your friend say abu abu tenase o tenase oh ya bakwa homa no so na ye ne Ken abonkomo na Ken o te me ka ma han hello Ken yeah me do so pacho apom ti sen pacho apom yo ya da nyame ase wadaro ma woni mababa wa bi e frɛ no Adams Fadila pacho ani pacho odim ne kwan ba so o menene wo ababo ayo bema wona na wo pachani na akwada ne wei owo me ho o se wo be fa akwada no wa mo na mane emu sem ne tese na ofra so kura so person ne akora ne kasa wa wo mfi no na bi kura pa mane na kasa nka pese wo bi sasem pese me be hwa akwada no mame pacho o sanam 4 years ni na me jama no to on hwe no hwe na me koji ni me di no so me far pan kwan mre kwan so me koji akwala ne wa pakra e di adanse me koji akwa ne fido ne wa famo ho o ja akwala ne man 4 years me ma o hwe ne 4 years tan koji ne fido ho okay after 4 years ni busa ne say wa oni bebi akwa na do school education level city on free bia person na akwa ne kasa keke ono nka so we hwe akwa na me se me hwe ne da on busa me sa question ne da de bi o pe o person na akwa ne kasa o frame so o frame wia the last call frame here 29th of July 2023 of frame 1:48 p.m. no frame on frame bio what from last time of frame we da bay 29th July 2023 na this year we mu a this year we mo frame no na me won sa wo no frame na me tisi sitika mu what dey akwada no call ya na this saying pacho mama na say ohun because me 24 years ni up to now kwa no 13 years up to now ni oje no 4 years ni me jino no 4 years and me jifiro mama ho okay because na me man chop money o hwe akwala ni yi me ji akwala na akwala yare ni heavy so and man start onye wa anye ni best set man start onye wa anye me na me ni nyina ma no wo ha Ken sika sena na de Fadila ya wo se wo fa hwe obani ya na won hwe ne ye ntia ma wo be fa no na me man chop money na ona akwala to na nchen e wo o ma me na na wo no akwala te ni nchen nti me nya promotion say o hwe akwala di mu yi nti me ko pa akwala ko na akwala o siako nti me di me ba e crowd ko siako no yare na o se no what say wo ma me ho de bi na me nti ma ona se me obi Debi akwada no me se na wo ma ni sika sebo so me e de Fadila so fa hwe na won hwe ne ye ntia ma wo be fa no but to stand them to ka ba ma me ti ma ka iska do me de ma ska me de ma me fa ma me so no de ama
fidile na o te ho no nti ma mbeti me amwet ma pe ma me no buta ma me sika do a me de money do a me de fa me ma me so school fees stop money nyina me fa ma me so asa de akwaje stop money o ma me ho na ubisa o ma me say ya wo de sika no Emma Fadila de na nesi kwan say wo de be ma Fadila straight dan say wo de be kwa transit wo ma me ho ansa na akwa Fadila ho because when tina o man so when tina me de fa ma me so tro be bi dance here say me sika e fa no so ansa na wo de ama fala no ebe ya den wo hu say sika na wo de ma me no o de ni nyina ma Fadila pa so ma me la se ato nya wu enti me timi de ma me na ma frɛ no me say ebe ya da wo ma me anim say wo wu ye wote ase ede na nesi kwan say wo di sika no ebe ma Fadila sempo no sa opesa dance ebe mo aminim say be 7 years ago there was mobile money we say na wo ho enti na opesa wo transfer the man na senka betimi de ede ama na dance na ba phone so me de ma me enti na me pese ma me di ama dance test kana akwara me hwede na nye say me hwede na one fancy Fadila papa eso one fancy ni wo fa bi so wo ma me mom na asa de si ni so Fadila papa me ko ja akwala no na onim se me ma Fadila nti me kate Fadila papa se ma o ma me tika no papa ne se on te da nti sa akwala me tuya be agine dia me banko na ma yema pomudie na ma me na e akwala aha wo de abetum na mpese me bisaw kwan ya wo fa so abefa Fadila se wa mo na mane onu mienu nyina na wo akwada no papa oda wa na wo bu pa no obuhia wo no nyonko na aye adwuma no osakari akora no 9 good months e wo ne yefunu mu na ode na kwa mama me said na nanu no nti one ne ntena kakra wo se wo ba be di bronya e wo ho a na wo kwa wa fa akwada ne kwa Fadila se wonim ho hwe adenti na wo se ba ne sasate sa pacho mame pacho buta pele ko onyim ko hospital no onyo do operation no kwa ne hwe no me bisa wasem se nya abusua sem na ye ka wo ne wo ba ntam wasem Fadila mo kodam a mo kotom pa na abusuafo no obi enyina ho what do oba ba wiase a na sa wo de akwada ba wiase a why ready sell ko for oba ne de why ready so betimi ahwe no enya abusua sam na me na wo ka no wa ha se nom me say akwada no ne Fadila ba no e de benti na akwada no wo ma me ho se wo kwotena wo kakra na wo se wo ba be di Christmas wo ho a wo fa akwada no e de ne kwa without the knowledge of Fadila o ko onya we se me ja kwa ne kwa me sister ne be fa kwa no fi ni ho o ya we why sister me nua ba na be di akwa no fi ni ho o ya we se me every Fadila ho na sa o ma me ho Fadila ho na kwa no Fadila ho wo be fa no wo ma me ho na sa no Fadila ho wo Fadila ho na nya wa na so na wo ma me we Debi o no Fadila ho weekends na akwa ne ba ma me ho tu be fa akwada no weekends and now be fa no weekdays me sister ne ko fa no Christmas e de ba me ho obi eti wo sister e na fa akwada no free Fadila ho se wode na ebrel e na Fadila e pene so e na sabi na adwen nya adwument no wo sa beto ye mlada me ye panyi kwase ana se sempa panyi wa se nso be fa akwada no wa bra wa mo na mane ana me se me nyima ne nyina no me ka kere wo fa ne wo fa ya we Ken ana papa so e ko so papa me no papa ta Ken yes yini papa free yini wo fa ne free mu ene Fadila ni asem no ye ne aba be gina ntem as mediators me say akwada no na ba ma me wo be fa no ana say according to their work and wo say Fadila e wo na akwada no wo na wo nua ba e kwakwaje ne sa wode na ebira wo nua ba na okwaje na akwada no wo Fadila ho ne ye fra ne sen e fra patient ye fra ne sen patience Pachani. Send the number of phone so. Pachani. Okay. Enti producer no be kasa se and then kasa na phone number na man me no beto an komo twetwe no so why? Me da say minister BJ Mesa Frost se aka ne atoa so why? Thank you so much. For phone ma IBJ no one ni nkomo no free patience ma yen. Patience ne line na wo de ma ye no edum. Enti yanka wona Fadila send for now. Brepam ni yan saka patience a yan ne beka wo say ne wo fa number me ne wo fa number so ma ne ba ko na pa no ma me ba ko no ane no ka say why bio ene wo fa number me de ma na pa no so be fe ne wo fa no so ena me se mia na wo ne me kasa no entinya abotre yenya duru ho a ye be ye adwuma se de se ne fata why mate eti why ena wo say ne sister na wo Fadila sister na wo sister na wo so ma na ko Fadila ho e ko fa akwada no ena wo se ne wo fa ben ne wo fa na wo wa ho no your friend is saying Mr. Abudi
Mr. Bugi. Okay, and now we are day. Also, make what talk on you me born a mania, Omunian, I can't go up upon him, go up upon some little Papalano, and Mammy Takoja on the trees, Padilla or Dima. Oh, okay. And si Fadila wa fa, pay Munimpong, and no one Casane Papana who to an amoko was say, Opesa Befa Quadano, and no more say, oh, Sa Quadano, crab brand of chop money na Fadila function ye, 85 wadi acquire audience. Pachane. Oh, okay. 80 braba na Befano. Oh, me fan no, or near you two and Popano, that will be. Ah, now, Okofan, Ube Kaidano. Me Kai. Okay, until Okofano one and never fear. Mrs. and Ekofan by a brain will be. What's a Travis, Mayor? The number more friend and Mamma, Obe catch ya say. Ya near tear phone, you say. Can't patch you, so I'm not Fadila Missawasem. Sa Obefa Quadani free on one Casane Mamma. On also say, Necessar, never Jenny free war, no crab any woman, Obwa, beside Mammy. Ken. Yes. Oh, mammy, never I. And no pa or babusa. And Obefa Colano, a woman who was kept patience, never Facola. Patience, ne summer and I say wine. I thought, patient never buy the patient that one by the mamma and papi upon them to be patient never brain. A tron year qualified. Oba, ya no, at CMA. What say? Some ways me pacho meba. Fadila meba Ken. Ma. Me pacho be specific. I want some now walking kind of Hawaii. And I'm saying patient that the brain will be. Me mamma and pa upon them will be patient the brain. Patience and a band, yes, some no catch on. I want also more patience and it's a one of Aquadano. Patient catch and say Aqualano feeding me. Aquana in the Pomudine. It's a console by the framing hands where you didn't go to learn to your question. They say, and Yakwasha when ya, and you would also more when you answer one for Fadila one quadreno. And now someone who's Aquadana sitting a munyentino, what ya Aquadana the bread war. Okay, so one quaho. Uncle, only can call up on Mr. Budino. Now on them, mammy, Mr. Budino, papa. Because I confess that policy on my own. Now, at the end of sequence, our banner one and the war, yano. Obeti me a catch and sa Quadano, what's now when Chemi Pesame Fano. Now, me question be the end of sequence, no. What they the Aquafano of Fane, ne papa so, a woman that walk Quadana, Nana, and one mamma send a city, a casa for. But your home, Rano, a papa be building based on papa, and your mamma will be papa. Why, Fadila, why there would you be man, papa no? Pacho, papa and Chelsea, and man, and one day. And to the answer, papa and Chelsea, one and one day. What's the papa no was a Jaquadano? And the flower blame a minimum washe. My membrum, me insane, no, for the not in papa and chain, and what Busher fee, and what passy on Chelsea, and Banner one day because whatever it is. Wouldn't say Ghana Mlano, over CD, a blabia or mem has seen them. Let me give them Dia, meanwhile, no, of a pan and Chelsea, the brothers and Chelsea. Our Riana, so I worry, or your bar worry for says also worry. Yen Ridiana must to worry. Me patcho worry. Patcho, I am worry. Good, yeah, for our Rian and Toncha, and Yanunti, what has seen them. Much and Panamoka, someone never pump and now I don't worry. Nukutia, also you say a friend on Tonchain. 1 year, 1 and Tamaquadana or Damon Tamono, and I can wash them. Says Aquadano away. Our meho. Our Pachani. Now the Antina Quadano or Pesa or then a Casa was say, wouldn't you woman and Aquaran and Casada 7 good years. Are they? Madam, Pacho on Castle Barbie happened to the man and mother. Men Casa or some woman or so a person near Quadane Casa. And the Antina one person near Quadane Becasa. Men Casamon Aquanin Casa, or Tony Diana, me, Juma, or Fred Juma on first call friend pen, one on the last one. Bacopen or friend on Fadila, mammy, yeah, no, once a pen, what's in your friend, myself as all shaba. Oh, boy. The last call of feminine catch November last year, 2002. Let me was school me friend, 1 week break, and I'm a friend. Ken, the last of me, I shall me any more Kabibia say 7 years in what bad time way, ya what ya say not doing yet. And I had seen about what the bar question best 7 years were Fred just once. Me see the last call of fame, me cut once the last call of fame. Massa wants them now, okay, Cano. That's why I told you say you should be specific about whatever you are saying here. As I walk away, I know I can't wait. Say no person ya for the
The last call from me 29th July of first call now wa fra wo ene de atoato aso person oni akwada ne kasa no wa fra ya wo so wa fra na jos wa fra wia no e de ada sequence wo duro anwumre no e bia wo kula mponi sa akwada no kura no jena no ma men kasa but your friend am to go after but can say come to see on from back one thing back Mohammed visit Mohammed e de na sequence say akwada no person ono akasa kura bo be kasa ne one ne ma me be kasa Pacho wa warranty me tell me first na ni kumaka say first police obi wari ana ne ba no so wato na saro na wo be ka kire wo sa akwada no wa warranty won pene da e mata ni bo mutimi yesa wa o ka bibi sa kire wo ni kunu so mbe so hu akwala wo ni fie o ka kire wo ana so o ka kire hwan o ka kire busu afo say ni kunu so mbe so hu akwala wo ni fie Fadila mame wo na o ka kire wo busu afo say wo kunu so mpe wo ba no wo fie o ni fie na akwala no timi nchen oboa me boa na ide me o ka say me wo fa bi me wo fa abudi wo se ne wo fa bi akura ni abudi me ni abudi ni kura abudi di aye na so di ko si ni so ko ba wa Fadila me ba abudi ni wo wa ho bia ni wo fa ba ko wo wa ho na me wo fa me na wo na wonnim no ni ka say ne ka ni abudi ni hwan ne do kan so ni magudi abudi ni hwan awu bu samsa abudi ni wo wa kona abudi na ose abudi ni hwan ya kire ni musa bia ma abudi ni hwan mi ni abudi wo se ya wo to so ni no anase bia se awu fa abudi o firi busa o ti eyin sai wa mi se ubuwa me buwa tunya ayo wo fa ni abudi no mi ni wo fa bia o di abudi ni wo ma se ba te ne do ni wo fa bia o di abudi ma se me da se Ken mame say wa wale for frontier akwada no da be na wo ba be hu ni mame ana ne mame pese oba da be na o mehwehwe no o me problem da o be ready to ba bia na kwano ma kwan ya o be tuma be hwe no akwada da be na be ma ne kwan am no so oba be tena ne mame ncha be di vacation bi wo ho na kakra wo ho no asaba pa to vacation wo say o ma ti some time for na ya vacation endorse sa ente ya na ye sen sometime 1 week pe 1 week ni da ben 2 days kwa na wa be chabi da be na wo ma na ba me mane extra classes so e wo ha because it o JS1 enti akwada no wa twa su dia fi wo twa na su dia fi ni ma me nchen ya na me nchen na su fi ma me nchen ma me nka sa mo nchrew na onim sa me no kasa was it last 3 days or the last 4 days ani wo ka kira me plain say point blank say recording wa ha say no ya mebo a kira say enya no kora ka kira me na me mo recording na yetie fo nyina ntie bi wo ka kira me say akwada no say wo hu say enya ne maame ya wo no na wo yire na wo ne ni tisesia na o fa buo ma ni until sa akwada no e be nyina do stage bi no ma ni hu Fadila me say me ka say me mpe tie de America me say me o ka sa na wan ka sa record we ha sesi ai o ka kira me say akwada no tie me me ka o ka ya na wan ka me ka o ka kira me sa until sa akwada ne be nyina ono akasa betimi ehu se bia ne maame ne wo ba na wo ne tie no enya de abama ne kwa ma Fadila na sa na wo kan no so kan no na sa no Fadila ho ba obedai wanya maame wo ho awi obedai wa ha oba obedai hu se Fadila ye ne maame me kan ya be se ye hu akura no wo ye fidie mu ase dum da be na wo de ne ba me nyina ye hu no pa cho me nka se me ntia po na me mu ka da ben sha ye ta mo ho da be na hwa ho beto edim ya de ha wo because review and a story kura Ken yes me pa cho o ko ye review yen kan cho said na fa ne bra ye san yade o yade yen kasa fatena kan mu bra se wo so okofo du atafo me bo a pa cho ani o ye wo ma ne bunsu jansha no afasiem na wo konya ho a pa cho ani ya won kofo ho me kura mabusuafo ho ntia nya den da be na wo hwa ho beto wo a wadwuma mu so no ubenya bla obetime di akwada na ba na maame na ba behia no ne nyina ka de wo se ka so pa de mi ka se me ho to me na na se china me ho to me a me frem mo temo na mo me frem ka se ho to me ntema peda me di akwada ya domo a maye ma on ya de ya ka se fa ya de eye bibi nyame ya doma ba Monday Tuesday maye nta won kan na ye hu da ye nyina behia why yo ati enti da be na Fadila oni akwada na be kasa oh this is almost 4:30 until minimum time ono obedu 5 no assign classes until almost na 5 almost na 5 no na kwani wo fi 5 o'clock ai and about 5 for be friend why mini problem yes any problem
so far as say we do boshe so no nyame ya adomo abibia ye pese akwada ne hu se ne maame ne fadila nka je fadila se me kasa so na obefra akola ne kasa ne nyenti na on frame me se wona mameka asem bin show akwada no klampo no wa ma na hu se fadila kura anya ne maame enkomo na wo ni mi di ye no pacho me na akwani din komo bia fa wa ka ne kwa ba with na permi me no ni din komo fa ma me fra ho akwada ya wo gina ase me na outside da me ka kire wo se wo di akokọ kwa fra dabo a eno nkire sai akokọ no ada ne dabo sa be ka kire o my mitwase aha wa bra ka kire me sai wo yire na aware no o pese akwada ne hu se ne maame no anya sa wo mfa buo ma no eti so hu se ne maame ne oba we dia fadila who is she to him eti sa me ka kire sa akwada ne kura no obeba begira obeka se fadila onimo no ne maame ne oba na wo ne tie na eno no fadila no wa ye ne bone ana wa ye ne papa why ne bone me da sesa waje atumboko sa ye betwa ne tia ye sori I don't be din komo why mate